Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinobyak, nanang. Anya, ay ka ipasyar mo dito balay Tapno makita kan maamamok mat. Sige, nanang. Awisat ko ngagpasyar dito'y balay. Agyaman ti pinatgam ti awis ko, Jonalyn. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ay-ayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisi. Mairi medyo klat ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman Jonalyn. Kalpasan ti pananganta di ti restaurant. Sa dino pa nga ti papananta. Ipasyar ka di balay. Yamamu ka kadagi ti dadakkel ko. Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Ti kayat ko, mamamuda kan ti pamilyak. Yamamu ka pa kadagi ti gagayam kan katrabahwak. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey. Amo matno ka sano ti kinapatag mo iti biyag ko. Wan, amok dayta. Iso nga agyaman na, honey. Nanang, kaduak tinobyak. Ni Jonalyn. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot kan kabalasang ko. Mala, sumrak kayo. Ala, agtugaw ka, balasang ko. Ay nasaan lagayam nga iti ladawan napintas ka. Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha? Agyaman nak, nana. Kanayon na kangamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka di, nana. Nawun. Sige, panawan kayo biig. Tay nak ituloy ti agluto. Tamangan tay ton inton madamdama. Pasensyam ti balay mi honey. Saan kami ngamin nabaknang? Ay na, saan aday ta tinapatag kanya? Si kakit di mo. Di ka babain ha. Ket, sapel ako ma. Tay bilang mumutang kaspod no dadakkel mo dananang. Kentatang ko. Isi kagayam ti kanayon nga istorya ti anak mi kada ka may balasang ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito inanumu a lugar may balasang ka. Pasensya mla to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayon. Tanakaluto akon. Mangan tayon. Ay, agay ayaban ni Nana Makandra. Intay manganain. Umay kan balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay kakidin. Agigiddan tayon amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanat dito'y papag. Tanadaga ang ijay unag. Ay sige nga raod. Sikati makaamaw balasang ka. Anak ka. Payakas da Genubiam. Kasla nasing putmet. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatang. Saan arasun dayta? Uray kasano ti kinapulot ti panawain. No talaga nga da respeto na kada tayaw. Makisango kumaa. Ken apay akas la mapilpilitan makisarsarita kada kami, anak ko. No saan mi apagtagaryan? Saan matan nga agsasao? Kinatao na siguro ti kas dyan, nanang. Naulimat. Sa bagay, adamot kit di kakasta at tao. Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao, Ay, anak. Ay, kita'y di kag dardaras udaws. Taliiwa man na yung pagtiugali tinubyam. Saan ko apadpadaksin tinubyam? No siya kamay sa. Amok ti agbasa ititigtig na ti may sa atao. Ay, uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna. Sa kanto ag desisyon ang mga sawa. Adak manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday bagakan ka.
Anya day ta? Sumrag ka pa'y Anya ti ko na mga ibagam. Pasensya kan no siya kon ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasaratan, tapno yawid na kun. Ako di ta pa'y makapagkasar ngamin awan pa'y ornong ko. Ada pa'y ngamin pa'y bayadak ng utang ni kadag iti dadakkel ko. Di agdin natalatan. Yawid na kun iti balayo. Tapumanaw akong dito yung boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibaga iti dadakkel mo? Nuag din natan adita pa'y nagkasar? Awan pa kibiyangan da kanya. Biyag ko dayto Ha? Kan may saan damot amaamuan. Taadayo ti lugar ni dito Maano sa mga rodiag na iti balay mi? Basit lang iti balay mi. Kan sana napintas. Sana problema dayta, honey. Sige, yawid kay iti balay mi, honey. Nestor, anak, di kay pa'y mat nagkasar ka ni Jonalyn. Ngam apay ngay nga agden na kayon. Sumarunon ton ati kasar. Apa man na makaurnong ak nanang. Kahit, kayat nangarot ti agnaud dito'y balay. Wala na. Sana balay, tami nalamot nga agawid ak. Manipod trabaho. Ay, no mabalain. Jack ko makayat nga agden na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko no agkasar kayo pa'y nga umuna. Sa kayon to agden na. Pasensya kayo na, nanang. No, Jack, mapatganday takid daw yo. Awan pa'y ngamin urnong ko. Sana balay, tayo ton makaurnong ak. Agkasar kami ton. Anyat lot-lotwin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Natang manin. Makauma. Ha? Adamot prito alamas no kayat mo. Karni kumaa. Ay, pasensya kan balasang ko. Tawan karne, anagatang ko. Sige nga rod tagrubatang. Papanamngay. Inakmangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kaskadalamas. Makauma. Ha? Honey, pasensya amla ko man ti masida dito'y balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka? Ha? Jaklaim pagarup a pulungera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapat tiyem amin na ipulong tinam kan ka. Pangasin tadi kag sawi ti kasta. Jack kayat nga adda diyo pag kinawatan kadag iti dadakkel ko, honey. Siguro, nukas jay amapan ijay istor. Istoryaan naktiin naman niya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanyak. Ichis-chismis na. Ibagbaga na siguro kadagiti tattao asadutak. Aday talamat maturog tar aramidak. Sana puno na ita. Nalaingkit di asumauti inam. Ket di namat nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat nakangangdod. Ne, saan kumamot akasta ti panagsasom iti inak No kasta kamatlaang. Nasaysaya at lapumanawakon. Mamas boy kagayam. Anya ka kadi. Saan kadi akasta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawidak ijay lugar mi. Sumurot ang ngarod. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanawakon dito'y balayo. Panagkunak, nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinobyam, anak ko. Sinaam sa laengan. Sana lang. Ay, ayatak tinobyak. Nga uray bastusen na kamin, adadakkel mo. Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon. Agasem dayta. No di na magustuhan ti sidaan. Agdabog-dabog. Kat saan lang aruden nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Pasensya kayo mananang. Ay, Jack, amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige, tagrubot kami, nanang. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da? Uwan, nanang. Tapno amok madagiti dadakkel na. Agsubli kami, kalpasan tayo sumagmamanungal daw.
Sa bali man alalaki tinsangpot mo si ka Jonaline. Ay na, agsao kayo manan ako na. Kasangsang pati tao. Kasta tibag bagayo. Ala, sumra ka na ni. Naimbag nga orasyon, nana. Agmano at? Ala, sobra kayon. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ala, mabitla ang tadigos sa kida, tanay. Agatling da. Asi kasumpay lang ti nga ilim, tabi siya. Jonalyn, ada anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apim manaw, tada sa bali a pamilyana. Anya? Apay, naupay kan kanya, gapoy tinaamuan. Wah, mas dawak lang amin. Tapay adi mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti dayta. Ti kadat anak mo. Kat, naupay kan kanya. Awanan ti panagayat mo kanya. Inayat kahit tinapod na, Jonalyn. Oray niya pa'y tinaglablabasam. Kan oray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka lata. Awan tinagbaliw. Nasaya at matno kasta. Kasta ha, ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may sa lalaki. Ayatan na ti partner na. Nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay barok, Ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay-an nan dagiti anak na. Kan pasensya kan, tati amok, barumbado ka akas ka dagiti lalaki, ngayon sang-sangput na dito'y balay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti husto ti anak yun, nana. Ay kat pagyamanak abarok, no damang seryoso kun kwa na. Bareng agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasadsadot na, ken suplada no daduma. Mawatak, nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yun. Nasayaat man, wano saan. Hello, nanang. Nestor, anak ko, kaano nga agawid kayo? Masakit matan ni tatang yaw. Anya? Ay agawid ka kuma, tainta ipa-check up. Nagngato nga mitigurigor na. Sige nga ron, nanang. Tagawid kami, itamat lang. Agawid tayo di lugar mi, Jonalyn. No kayat mo, ikuyog tanda kita Awan mo. ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Kan imawag ni nanang, tamasakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahwam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw ditoy. Anya? Sayang ti trabaho ka di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam. Ah. Ala, agawid ka nga rodan. Takderam ti kinamamasboy mo. Anya ka kadi? Agawid kan no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngem no day tati agbalin alapet. Tapno jak makita dagiti dadakkel ko. Lading itat. Ngem nasaysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kan ka. Oh, makitam? Diri mo arti kinapud no? Asaan nak ngay ayatan? Ulitak. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Tasaan la asi kati inayat ko. Oray dagiti anak mo. Ngem jak mo't kayat amaya dayo dagiti dadakkel ko kanyak. Iso lading itak. Sakit man. Ngem pilitak nga kluran ti amin. Ay ayatan ka. Ngem di nak ay ayatan. Ngamin, di nak maawatan. Anya? Sinayang mo jay nobyo manak ko. Manmanu tikas kan kwa na. Nakasingsingput abarok. Pagan ano ko matimamas boy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha? Pagan ano ko matikaskan kwa na? Di kan makasapol itikas kan kwa na kasingput anak ko. Di kay ka di madanagan, ta makasapulak to iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo, tatay bak ng tipilyak, tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan itatang mo ti panangisina mon iti day a babae. Agasam day ta. Inlimod na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kadat anak na, nanang. Tamaawat ko dagiti anak na. Ngem ti jak maawat. Ket ti panagsasauna iti madi kontra kada kayo.
Di kay kabalan nga isukat ka ni tatang iti ure asino, nanang. Anak ko, Ipatpatag kayo adadakkel ko. Iso ada kayo tipilyak. ay agyaman anak ko. Ay nakasingsingpet ka nga anak. Husto lang ti pangedeng mo. Ay managim bubukod jay nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutin na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulong, kan agsinuportada iti amin a plano da. Day, sabali ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Iso asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmarga ay gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Iti kagdanak. Tag naid kanton iti napintas sa balay ko iti kabitan na panawan. Ha? Ikasar na kon? Wala! Iso ayawid kayo di balay ko. Ngam, sigalati umay siya, ha? Ibatim, dagiti anak mo dito'y balayo. Auntie, kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot na nagaw-awid dito balayo? Manipod na kya asawa. Ay, wan nga rood. Di mo't makalagipon nga agawid. Apay, di na nga takailiw dagiti anak na? Ay, tsaka mo Awan mo't ngamin pang kontak ko kenkwan tawan cellphone ko. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Kan dagiti apo ko yo. Adoy, auntie. Alaan nyo daytoy, taigatang nyo iti kasapulan dagiti apo ko yo. Ay naagyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko tamakalagip tumat laeng ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman na tanagawid ka, Junalyn. Ngam, apay kasta ti rupam. Nagaduti ka muul mo. Kan nagkutong ka una yan. Malaala, sumrag ka anak ko. Kinabil nakmanin ti asawag, nanang. Anya, kanayon nakakabilan ti asawag. Kan tinagabo na iti husto iti balay na. Sa dista da tao, nanang. Anya, agbabawi ang anak kay asawa kan kwa, nanang. Diyakon kaya tagsubli ijay. Sina akong dayjay a lalaki. Hello, Nestor. Kumusta kan? Kastoy, nasayat man. Madamati sa gana dito'y balay para itong bigat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy. Apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong Junalyn. Maawis kayo, Umay kayo iti asawam. No, kasta. Mga sawa kan? Wen, Junalyn. Ay kwa, lobat gayaman. Ag-charge sakbiit. Sige, Nestor. Bye. Mga sawa gayaman. Ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakasara kamatlaangan iti babae at talaga aparaken ka. Kat nakasingsingpet pa'y, maibagay launay kan ka, anak ko. Agyaman ak nanang. Tiamok nga rod kadya ko nagayat pa'y. Angam kilat mo tadimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin ang manugang nyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wananang, katkas iti sigod. Da kayo pala ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala, ikararag ta asa anak nga agsaksakit.
Tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agya man ako na iti kinasingpot yung ina, nana. Papawanin ko mo. No nagbalinak asukir kada kayo. Ikarit nga ramitek ti amin nakabailak. Tapno masulnitak ti adwa nagkurangak kada kayo. Tulungan kayo ito, nanang. Ala, di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutam. Agsingsingpot ka iti yatayom para kadagiti anak mo. Wan, nanang. Katagyang man ako na iti Diyos. Tainik kan nakpay iti gundaway ko ngagbalbaliw. Hello, anak. Kumusta kayon? Daddy, apay ang nagkapsot ti boses yo. Pasensya ka, anak. Tainli mas kulatin ang sungbat iti cellphone ko. Ha? Imbagak matan ti makagapo, anak ko. Ang ungat niyan tim Afeli, dumakisarita ka na kayo iti cellphone. Daddy. Yag mo man day ta cellphone. Kas titirumbag iti day ta. Apay nga impirak mo matan ti cellphone ko, Feli. Natangkan ti ulom. Namin ano nga imbagak adi mo kasarita iti cellphone di anak mo itirwar. Sorry, iso nga minti mawag. Kat, sungbata mat. Kas tatirumbag iti day ta cellphone. Tapno awanan na pulos ti komunikasyon iti anak mo iti day di kabit mo. Parparita laki day ti asawa na. Maadaan kayaw iti komunikasyon iti amayaw. Apo. Sa bagay, naibagan ni Daddy ti maipapan iti dayta abanag, Lolo. Nagdali na tigura na kadatayaw. Apo. Imbis aday di kumalaang inayaw tiguraan na. Saan? Tainraman na ta. Lolo. Aday ta kamanahin. Ang sangit kamanahin, Leia. Nakaay-ay lang amin ti biyak ko, Lolo. Nasapa apim mo sa iti inak. Santo pa'y laawan ti pudir tayo ti amak. Mala. Sana balay. Taada akmait amang ipatpatagkan ka, apo. Agyaman ak, Lolo. No awan kayo. Jakla amon no anya tinagtungtung pala. Agyaman ak. Taada kayo at timakder kas amakan inak, Lolo. Ipatpatag kayo. Patpatgan kamay, apo. Ha? Anyat masapul mo? Naimbag nga orasyo, Nana Feli, agmano ak. Ha? Anyat masapul mo, kunak. Mabalin ka di akasarita ni Daddy, Nana. Awan dito'y balay. Diyak mo tinapanan na. Mabalin ka di nga urayak laangan asumangpet. Diyak mo tinapanan na. Ha? Ni Daddy, Nagloko kan, Ador. Apea naguyak ka. akpakpakaasi ak, Nana. Adala ko manapatag nga ibagami ka ni Daddy. Makamu kayo iti biyagyo. Anak ko, as pasensya mon ni Nanam Afeli. Maawatak, Daddy. Daddy, kaya't kayo ang makasarita. Pastrikam tanak mo, Ador. Dito'y salas ti pagsaritaan nyo. Tapno manggag ko ti tupi kuyo. Ala, umay ka anak ko. Sumrek ka. Umadani nga minan ti graduation ko, Nana Feli. Kat numabalin, ipakatak ko man ni Daddy. Sana ka makisarsaritakan ka. Agdengdeng nga gaklaan. Didak man iramraman iti saritaan nyo? Ha? Daddy, namnamaan mi nga ruti yung mayo
Da kayo ti kayat ko ang mangimarcha kanyak. Uwen anak ko. Umayak to. Oh, agyamanak, daddy. Namnamaan mi tiyo umayo, ha? Awanan kay tibain. Talaga ngayong parupam kanyak ti kinapatag di anak mo itirwar. Anya kakadi. Di nakla maawatan matan. Anak ko dayjay. Ken maysa. Awan ti rumbang apagimunam. Tanabayagan anatay ti inana. Syakla ang tirumbang nga ipatag mo. Gaputa siyak na asawa, Mador. Feli, nabayag apanawhan nga impaidam mo ti pamatag ko, iti anak ko. Iso nga itid mo kumamatan ti wayawayak. Ita, tadakilan nila yan. Saan, amabalin? Agyaman ka kiti ata napakawan ka. Gapo iti panang lipot mo kanya kiti kalabas. Bakit kan lakaitan? Gusto ko man ti panidir. Ikatam ko man ti gura iti kaunggam. Kat palubusan na kumamatan namang sarungkar iti anak ko. Sumagmamanulangan at awan, tinatda pa nagbiagta. Awatan ko man ti anak ko. Pangasim. Saan? Basta di ka mapaninton graduation na. Aniya. Awan mat siguro ti makunana. Tatimulong ka mat iti ginastos na nag-eskwela. Anya pilat sa pulan na. Feli, sa balilat tamat ti presensya a maipaay ko kankwana. Mamin ano ka di ngay bagakkan ka, Ador? Apot demon ti komunikasyon nyo itanak mo. Intad mo man ti pagrabangam kankwana. Tadi ka nagsardangan ng tadi ti suporta. Gusto kumamat ng dayjay. Pangasim kumamat. Syakla ang ti pangibukbukam iti atensyon kang pamatag mo. Ayayatan ka unay, Ador. Tsak kayat nga da kabingay ko iti panagayat mo. Siya kumalang ti ipatag mo. Ayan nga tan ni daddy. Di mo namnamaan jay amam, Leah. Ha? Linapdan laki di asawa na. Iswa di mo namnamaan ti umay na. Agsagana kakiday. Tamadamdamalaan. Mangrugain ti programa. Lolo, nagsaya at ti saritaan mi. Ngam talaga gayam nga awan ti mataktak daran ni daddy sa una. Saan mo aguraan ti amam? Tadya asawa na ti manglaplapid kenkwana. Wan, ngam no talaga matlaan na patugak kenkwana. Ilaban nak nga anak na. Saan kat apas-pasurot latan iti asawa na? Ala, bye-bye amon, apo. Di asawa na, di adaan karbengan kenkwana. Iswa bye-bye amon. Katsyak nga anak na, awan ka di karbengak kenkwana, lolo. Mala, gusto daytan. Iwaksim payla iti panunot yu dayta. Takaaldawan ti graduation mo ita. Agragsak kakiday. Tanatun uyan ti arapaap mo, apo. Auntie, si kamat lang ti marigrigatan iti kastangar aramidem. Pakaragsakak tar aramida, Elay? Naragsak ka? Nga uray amo mga addamat masaksakitan iti aramidem? Laglagi pa mga awan anak yu ka ni uncle. Apay no ibilang mo matan kaspudpud no nga anak mo ti anak na itirwar? Sana mabalin, Elay. Di mo lang amin amo no kasano kasaam ti marikrik na kita. Nagsakit. Auntie. Ad-ada masakitan ka no pagtali na edam ti gura iti kaunggam, auntie. Dawatom ti kaasi ti Diyos, auntie. Taiso ti mang waya-waya iti barukong mo. Mamakawan ka kuma. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Si kantulakid din at taulaang ti saan. Wan, napakawan ko idan. Ngamjak to pulos maawat. Wan no maipatag ti anak na. Apo, adan na talgad at trabaho. Apay no makiasawa kan? Kinapudno na, lolo.
Addan nobyok, kat plano min ti akalaysa. Aya, mala, nasaya at mat. Ngem, yam amom to man kanyak tinubyom apo. Wen, lolo, talaga akasta ti aramidek. Sige, ayapam to nga rod dito'y balay. Tapno maamamok mat. Taagluto aktaw iti pagsasangwan tayaw. Sika manan. Awan ta, ma'am. Adda na panan na. Nana, anya nga oras asumangpet. Adya ka mo. No, aday bagak. Siya kon ti pangibagaam. Day bagak to kan kwa na. Umay ko la ko maibaga nga agkasar kamin iti nobyok, nana. Wen, nana. Namnamaan minto ti iyo umayo kini daddy. Sige. Ibagak to iti ma'am. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Dapay aramidak. No di ka umay. Siyak timapan, Feli. Awan timapan. Agawid tayo di probinsya inton bigat. Anya. Ang kasanon awan bibiyang ko! Adda ka man wano awan iti day di akasar. Matuloy latta. Basta agawid tayo di probinsya. No ipilit mo ti dumaray. Nasaysaya at lang agsinatan, Ador! Anya. Naske na may pamuspusak ti amin. Tapno makadarayak iti kasar ti anak ko. Kasla sa bali ti panagurok ti asawa. Feli, agriin ka. Feli, agriin ka. Hoy, Feli! Anyo ti mapaspasama kiti asawa. Tinasayat, itaray ko adago si di ospital. Kumusta ni Nana Feli, Daddy? Naispala ni ti paggad. Isunalaeng tanapiktaran ti panagsauna. Taparalisadon ti kagudwa ti bagina, anak ko. Makaringan. Feli, adda ni Leia. Sige, Daddy. Taamang ano din na kayat ti kaadak ditoy. Pumanaw akon. Saan ka pumanaw? Mamay ka nga. Ha? Umay ka ta. Udla ibagak ka. Anak, umasidag ka kan ko, anak. Wen, Daddy. Pagkawanal na kumait. Nagbasalak ka. Pagkawanal na nagbalinak na uyong. Di kay agsangit, Nana. Ang mga numakapadakas kada kayo ti kasta. Pagkawanal na kuma. Di kay agdanag. Napakawan kayon. Napatag kayon kanyak. Taasawa na kayo ti amak. Di mo ko mabaybayan si ama mo. Feli, saan ka pa'y amatay? Agbyag ka pa'y itinapaot. Makabanan na ko Ador. Itad kunti wayawayam. Di kang parin taon. Agyamanak, Feli. Agyamanak, Nana. Kat di kay madanagan, ibilang kayo kaspudpudno nga inak. Kat tumulungak nga mga sikaso kada kayo, para itipatpat gak unay nga amak. Nagsayat ka nga, anak. Hello, anak ko. Kumusta kan? Nasayat latamo tatang. Da kayo ngay. Kumusta kayong kadagiti apo ko yo? Ay na, nasaya at kami lataa, anak ko. Always healthy. Ken siyempre, always happy. Nga oray kanayon kami mailiw ken ka, anak ko. Nasayat nga rin no kasta tatang.
Ay, wen, apag iso ti hawag mo, anak ko. Kwa, nadadail nga men, tay kutsyon, dagiti anak mo. Ket gumatag ako maitibaro. Kentay kamada, madadadail san. Ha? Ni, kat no kagatgatang la idinapan atawan ti kamakan kutsunda. Ay na, nagdawil da nga rod amaturog. Ken pagayayaman da nga main. Aglag-tulag da. Di damit amaw ti maanawa. Jakmet niya rod kayat niya tanida, anak ko. Tapat-pat gek dagiti apukok. Ay, ungtan nyo ida Di yu spoil din dagiti apo ko yu, tatang. Ay, saan Kaasi damit, anak ko. Kahit kasanaw. Kaanaw nga ipawit mo, tigatang ko iti kama, ken kutsyon, dagiti ubeng. Sige, agpawitak no bigat, tatang. Apay, di ka makapawit itaya, anak ko. Adda trabaho, tatang. Ay, sayang. Sige nga rod. Basta sa paem tao nga ipawit. Wen, I love you, anak ko. Auntie Silvia, kwarta man, ikatang mikan ni ading ko iti tinapay. Huh! Nilolo mati pagdawatam, ta, iso na ti pawpawitan ni nanangyo. Dinakto pa'y pawpawitan nga ka na yun. Santo lang mang tad magdawatak. Imbes nga regular kumamat nga ka nakiti binulan. Awan ka numat kwarta ni lolo, auntie. Ada, imposible nga awan. Agawin kayon. Nagbabangsit kayo. Nagmumorsang kayo. Yang kayo man nagdigos. Awan ka duwami ije balay, auntie. Awan da lolo ken lola. Dakal kan siya. Amo mo dararamidem. Ala, agawin kayon. Iawid mo ni adyang mo. Digusam. Nagmumorsang kayo nga nagaangdut kayo. Ala, agawin kayon. Lakay, agluto ka man iti Di ka man baon na bakbagatan. Tanaputot ti ulaw. Naaba ka kiti sugal. Sika lang ay tinabak. Agpada talanga. Di ka nga rod baon na. Tamadi timod ka. Aglaladutak mga rod nga gunay. Tamadi matimod ko. Iso asikat aglutaw. Ay, masaduta ko na magan. Awan mutlat mailutaw. Danom lang kay luto mata pagkapay. Masadutak. Maturog akon. Lolo, mabisin kamin kan ni ading ko. Awan bagas ama iluto. Ingay baga kinilulam. Saan asyak ti regregam? Tanaputot ti ulog, ziya. Ha? Ala, panawan nagnitoy. Takayat ko, taginana. Ay, maturog kayon. Awan makan. Ha? Mabisinan ni ading ko. Nasakit ka no ti tiyan na, Lola. Ayun ka pa inuman iti danom. Ikamay ti asukar ti danom ngayon inuman na. Kanuray si ka. Uminom ka iti daw. Tapno mabusog ka. Agbusog kayo iti danom. Lola? Awan kwarta tayo ngay gatang iti makaan. Saan ka di anak pawit ni nanang iti kwarta tayo? Saan nga raud? Sagpaminsan mo lang agpawpawit. Nagpawit, nagbaset. Ay na, panagi na naman na. Agid da ako na. Nasakit ti bagbagik. Kan maulawak manan. Kan ayo na ka maulaw. Kan naglaka ka mabannog. Ay, kailiw ko nagiti anak ko. Kaya't ko idan ang makita kan maarakop. Ngaman yan. Ib-ib turak ti iliw ko kadakwada. Tapno maipaayak iday tinapinta sa masakbayan. Ha? Ni Paulo ti mauawag iti messenger ko. Hello? Paulo? Hello? Kathy? Kumusta kan? Kastoy. Kalkalpas ti trabaho. Saan ka di makadisturbo? Saan, Paulo? Kathy, kumusta ti datdaton ko nga ayat ken ka?
Talaga ka di nga namnamakin ka? Paulo, sana ka may bagay kan ka. Baro ka. Idin to tasyak, kat may sa-single ma'am. Amo mo tinapalabas ko saan ka di. Namidwa na kirelasyonak. Ngam pinanawan dagdag iti amma dagiti duwang anak ko. Ay ayatan ka, Kathy. Uraan niya pa'y tinaglabasam. Maawat ko day ta. Amumot na nabayagan niya gayatakan ka. Awan pa'y anak mo idi. Inayat kan, Kathy. Paulo. Please. Ayatan nagkumamat. Si kalaang ti babae anak karik na akit ikastoy. Kwa, mabainak. Sana ka maikari. Ulitek, Kathy. Ore asino ka pa'y. Ayaten kan tulata. Ngam, maawat mo ka di dagiti duwang anak ko, Paulo? Wen, Kathy. Nakasaganak amang ibilang kadakwada. Kaspudpud nung anak ko. Tano asino dagiti napatagkan ka. Napatagdamot din iti biyag ko. Paulo. Ay na, Kathy! Narigat ti awan love life na. Abay, di ka masikuran, nya awan ka ginginantil na? Saan ka maburi? Gigi. Ay na, karbangam ti agayat, ken paayat, friend. Saan nga puta single ma'am ka, kat awanin karbangam nga agayat, ken paayat. Kasapulam na ita. Nagboring kaya ti biyag nga awan love life na. Kasla, awan usar ti puso no kasta. Mabutengak ngaminan ang makirelasyon, Gigi. Ay na, nabayagan nga maamom ni Paulo. Nasingpot na dya abaro. Patsik ang maawat na dagiti duhan niya anak mo. Ay na, no siyak ti saludsud man niya. Boto akin ni Paulo. Saan pa babairo dahin dyan? Saan akas ka dagiti daddo maalalaki? Gigi. Sige kit din. Go, 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 Kathy! Panawin matan tapno si kaswam ti love life mo. Sang butem habang ubing ka pa'y. Kaanong to pa'y ang makiasawa ka nga'y. Into nagkabaw kan? Sika talaga. Basta no siya, boto akin ni Paulo. Kaya't ko launa yung parakan ka. Nasingpat day jay, friend. Tatang, kwarta yung man. Amok nga, pinawitan na kayo ni Kate. Awanan nakimusain. Ni, naigatangan yung manan ngay. Nangigatangan nyo nakimos iti sugal Anya? Naintad ko makanyak, di ada ko maingatang ko itinaymas nga si Danyo. Patpatyamat. Si kapay mait, Silvia. Awan pa'y tinungpal mo akarim mait. Nga oray na minsan lakuma. Iti pinawitan la ka ni Kate iti kwarta. Kunam nga ilibrida kamay. Awan mo't apulaos. Namin adon a pinawitan la ka iti kwartam. Ngam di da kami pa'y na ilibre iti uray sagbabain tila nga ice cream. Nakaado kayo manan iti saon. Ipulong kayon tupakan ni Kate. Ibagakti pa nagsugsugalyo. Ay, agtala ka man. Kunamadlat saan kamat asugadura. Ha? Di ka man kundi pulong iti kapsat mo. Tagpapana tayaw aman nugar, Silvia. Awagan mang kiti ni Kate, lakay. Apay aya. Ibagam nga, agsakit ka, tapno pawitan na tayo ti kwarta. Ibagam makanser ti sakit mo. Kan, ibagam nga umadanin ti hapit mo. Nga dantaning ti biyag mo. Alya. Apay nga asyak, sika. Anya? Ibagak nga agsungsung abkaan. Tapno agpawit adagos iti kwarta. Ay sana, di mo ibagbaga ti kasta tamang ano kalat nga agawid. Ay wala niya. Wala. Ibagak latan na disgrasya ka. Anya? Natinag ka.
Ibagak ngay muli ka itinyaw, kat natinag ka, kat naitugkal ti ulam. Anya? Ha? Inton pumodnaw? Saan? Di saan ka nga umululi itinyaw, tapno saan apungudnaw, bakit? Nagkapuam, Kati. Napanak nagpawiti ti kwarta. Imawag namin ni tatang. Nadisgrasya ka no ti inak. Ha? Apay? Natinag ka no itinyog. Anya? Ala, Kat, kumustan? Anda ka no pala di ospital. Ay, sus! Ay, sapay delikado no babakit kinlalakay ti madisgrasya. Tanalaka ma-fracture dagiti tultulang da. Wan nga ro, Gigi. Kat, kumusta mo tindagiti anak mo? Nasayahat na ka numot ko na ni tatang. Oh, Kat, kasano? Matuloy ka kading agbakasyon ita? Agawid ka di Pilipinas? Saan sapay lang? Sayang ti pamasahik nga agawid. Ipawit ko langan nga usaran dagiti anak ko. Isuntumot lang ag-extend nak iti kontratak. Saan ako nga agbakasyon, Gigi? Kahit manutim pawit ni Katay. 10,000 pesos. Sa 10,000 kanya, 4,000 matkan ka. Na, nagsaur kan? Agudwata. Ay, siyak ti ama. Iso ama sapol nga ado ti kwartak nga musika. Nan, yag mo nga rodan tanay. Aggagatulan ti imak nga agtaya. Lola, anyat balunan mi ija eskwelaan. Ay kutin na po ya. Adamot itlog si Danyaw. Itlog aka na yun ti si daan mi. Makaumamot ti itlog, Lola. Ay, siya di ka kundi pili ti si Dan. Tedi da kami ti ubeng. Kamutilat kan kanan may. Bautan da kami dagiti dadakkel may nagreklamo kamay. Apay, kayat yu ti mabaot. Saan Lola? Nukas nga raw, anusan niyaw na niya tagda. Di kay kundi reklamaw. Tawan impaw 8J inayo a kwarta. Dara sa mading, tapno saan tamala daw iji pagkadalan. Oh, Zea. Ha? Apay magmag na kayo mapanag-eskwela. Awan nga min pagplete mi, Tata Paulo. Anya? Ay sus, mabanog kayo Sapay, adayo ti pagnain nyo. Hala, umay kayo. Tay palugan kayo, wen? Ha? Ala, awan pagplete mi. Mabit lang adoy. Kwartayo iti kabsat mo. Pagplete kan pagmirindayo. Wen? Ha? Ay, agyaman nak, Tata Paulo. Friend, ada nasagap ko adamag. Ha? Anya day ta, Gigi? Saan mat kanugaya man na disgrasya ni nanang mo? Anya? Kanayon ka no, ti panagsugal da. Inal daw. Isugsugal da ti pawpawit mo a kwarta katakwada. Ha? Kat dagiti anak mo, kaslada na pimpiman. Pisang-pisang ti badbado da. Kasla saan da ka no amas asikaso anaimbag. Tanakadungtong rit da. Anya? Isa pa nagkunak, friend. Nasaysaya at siguro nagawid ka pa Tayong kakitaan dagiti anak mo. Nakakaasimot dagiti anak ko, Paulo. Agpakpakaasi ak. Pakikitkitam ko maida no da oras mo. Wen, di ka matanagan. Talaga kas tatar aramida. Awan sa bali pangital ka kadakwada. Takastamot nga ron dagiti dadakkel ko. Kanuray ti kabsat ko. Ala, di ka matanagan. Aramidag tibilin mo, Kathy. Agyamanak, Paulo. Ay, agyamanak iti pa ng sukon mo kanyak dito airport, Paulo. Kailiw kang aminin na makita iti personal, Kathy. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan ka mat, Paulo. Ha? Agpaiso? Aklunan na kon? Wen, ngamin, nabayag matan na nagdaton ka kanyak. Kat agayatak matan kan ka. Oh, agyaman na, Kathy. Ikarik, si kantulaan ti babaeng ayatak.
Ket karaman ditan dagiti anak mo. Ipatid ko ida. Ket ibilang ko kaspudpud no nga anak ko. Day, ape anagawid ka, Kathy. Agbakasyon ka kadilaeng, wenno, di ka nagsubli. Agbakasyon nakla ang tatang. Ket, ape akadwam ni Paulo. Kaya't ko ayam amu kada kayo. Naimbag nga orasyon, tata. Ha? Yamam mo. Kat sigod mo tan yamamok ni Paulo. Takalugaran tayo kat ngaron. Yam amok anobyok, tatang. Anya? Nobyo? Ne? Nagkuna amakin nobyo ka? Kathy? Ha? Adan dua nga anak mo. Makinobyo ka pa ilang? Nakasagana ak amang ibilang kaspudpud no nga anak, kadagiti duwa nga anak ni Kathy. Tata. Saan asikati ka sarsaritak, Paulo? Iso mabalin ka di? Aguli magkalaang dita? Ha? Diyak kaya tararamidam, Kathy. Imbis nga'y pamaisam ti atensyon mo kadagiti anak mo, makinobyo ka pa ilang? Ha! Kinagatal ti kasta. Oh, saan kitin? Uray ko manubak na ang ti pakirilasyonam. Kas kalag bibisin iti lalaki, tapadamot anak ko rapay ti pakirilasyonam. Imbis adag itila anak mo ti pakanam, may nayon pa iti lalaki. Hawano na! Agriga ti panagbiag mo iti kastangar aramidam, Kathy. Nanang, kanayon kami amabisbisin dito'y balay. Awan akanayon makan dito'y. No agdawat kami kada lolo kan lola, ungtanda kami. Oh, anak ko, jak laim pagarup. Nakakaasi kayo gayam iti puder da lolo kan lola yo. Kanayon dang awan dito'y balay. Please, saan ka na pumanaw, nanang? No jak agtrabaho, awan pangalaan tayo iti pagbiag tayo, anak ko. No kasta, agsubli ka manan ijay abroad, nanang? Kapilitan anak ko. Tapnada pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Kantap no makaurnungak iti pagadalyon to iti kolehiyo. Diyak kaya tantaag na dito'y. Naguyong da lola kan lolo. Nimot Auntie Silvia. Kanayon da kami akundutan. Ungat-mat lang ungat kada kami. Di kay madanagan. Adda tawa pangitalkak kada kayo iti kabsat mo, anak ko. Ha? Sino, nanang? Awanan Umaymot ni Kateno da nasawa na. Imbes nga da tayo lang teke ka na iti kwarta. Wanyaro da. Masurunak iti da Paulo. Gaputa OFW di kabsat mo, inaarap na matan. Sadot kinti nagsapol iti mang pakan kan kwa na. Uwan nga raw. Labdan nyo ida. Pag sinaan nyo kay Deso da, saan nga mabalin nga makiasawa ni Kate? Makiasawa pa'y lang ngamin. Agraraman mat nga makiasawa. Imbes nga da tayo lang tayan ta atensyon na. Awanan Masurunak nga raw. Gumatel mat da dya kabsat mo. Oray kumanubak na ang tipinili na. Saan mo taman nalo lang? Makitak lang na dya nga Paulo pag sasawa kay ti Kosto. Parek na aktap no aday wan nandya kapsat ko. Apay no saan ka nagsubli dya abroad, Kathy? Agbiag tayo mat niya already ka nag-abroad. Saan? Diyak kayat nga iasakan ka ti amin. Nang runak at adaduan nga anak ko. Diyak kayat asika ti maubliga amang pakan ka dagiti anak ko. Agtinulong ta, Paulo. Kathy. Kat sika ti pangital ka kadagiti anak ko, ha? Total, agdandan na tamaten kas agasawa. Kat agpakpakaasiak. Di mo kumabaybayan dagiti anak ko. Tadyak ida maitalak kadananang kantatang. Ay. Ala, no kasta ti desisyon mo. Awan maramidak. Ket di ka madanagan. Jak to baybayan dagiti anak mo. Ay, anak ta ko na kuma. Agnaedan diti balay.
Tapno mabantayak ida, anay ba? Apay, di kag pampanunot, Kathy? Ibatim dagiti anak mo iti poder tinobyom. Kat babae dagiti anak mo. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsika di nabaybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga rod. Kasanon, nugon dawayan na ida. Ha? Apay, di ka mabuteng maisagmak dagiti anak mo? Tatang. Patsin nga ta ni Kati ti amana. Bueno papagayam, di yuliwayan na danggan ti part 2. Wano pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsika di na baybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga rod. Kasanon, nugon dawayan na ida. Ha? Apay, di ka mabuteng maisagmak dagiti anak mo? Saan na maaramid ni Paulo ti kasi ti pampanunutan nyo, tatang? Nalaka, ti agin sisingpat, Kati. Ulawin na kalaang da dyan lalaki. Ambo na gamin yan da kwartam. Isungay naram na ka. Saan na pudno day tatang? Pudno! Day tangamin ti madikan ka. Tanamati ka adagos iti daya, Paulo. Ha! Tinisting na ka lang ay naram. Inaklon mo matadagosan. Di kayo mapanijay. Tamang anugundawayan na kayo daya lalaki, siya. Nasingpet ni Tata Paulo, Lolo. Agin sisingpet la dayjay. Patpatsin nyo ba? Kat no adon ti rinamus dayja tao. Bakit kan ubeng? Awan pilpilyan na. Ha? Isuadi kay mapmapan iti adi ni Jay, wen? Dito'y kayo laeng balay. Nagswerte kat dayjay apaulon? Isuntun ati pauitan ti inayaw. No ijay ti pagyanan nyo. Kasano kami matangay? Kat, adan dagiti anak mo iti poder ti nobyom? Awan, Gigi. Sana palubusan ni tatang. Naimbag no asikasunda na imbag dagiti anak mo itchay. Ay, daytang aro ti pampanunutak. Inggatangak matkit di ti anak ko iti cellphone na. Tapno da pang kontakak kadakwa di ti kabsat na. Nasayaat nga rod. O, Kat, kumusta kayon kini Paulo? Plano min ti agkasar. Apaaman amalpas ti kontratak di ti abroad. Very good! Ay na, maragsa ka nagparakin ka, Kathy. Amok ngamin na nasingpat ni Paulo. May bagay na unay kan ka. Agyaman at Gigi. Sapay la kumatasan tong agbaliw ni Paulo. Ay na! Anya ko matipagbaliwan na. Katsigod mo takas dito ugalin na. Nasingpat na talaga. Lolo, adda bayadan mi ijay school. Nilulam ti pagdawatam. Ay, awang kwarta! Kat, jentad ko akwartam ngay. Manumat la jentad mo ngay. Nagbasik! Ikam kay ditapo ko maunta si katipaw-pawitan ni katay. Awanan, naibusan. Impaabak mo manain. Wen, uray pisaw, awan nagbatay. Apay ngamin ngagsugal ka no kanayon ka mo tamaabak. Hoy, agtala ka man. Napundot ti ulaw. Di pagpungtutan sa mga numakatapisa. Lolo, ala ako man tindulin nyo ang cellphone ko, tawagak ni Nanang. Awanan, napukaw, naragrag ko. Thank you, itintad yung akwartami kanya ading ko, Tata Paulo. Awanan yaman na, siya. No da kasapulan nyo, di kay agbain nga masidag kanyak. Wen? Wen, Tata? Sige, mapan kami nga rodan, tabak kamala daw kami ijay school. Sige, agan-anad kayo, siya. Ay na! Kamaudyanan na! Nalpas matlaan ti kontrata ta dito'y abroad, Kathy. Ay na!
excited ako ni agawid di Pilipinas. Uwan nga rod, uray siyak, Gigi. Magagaran ako nga agawid. Ay na, kaili kong ti pamilyak. Nang runa dagiti anak ko. Kan syempre, na special someone. Okay, anya plano yu kini Paulo, friend? Plano mintag kalay sa, Gigi. Wow! Ay no, nagsayang atan! Ay na, siyak to ti maisa nga abay, ha? Saan ka na makiasawa, Kathy? Say-sayangam la ti kwartam iti daya, Paulo. Imbis adag itila anak mo ti bibiyagam. Saan? Tanangala ka pala iti nayon ti pakanem. Sana kasta ni Paulo, tatang. Hanya saan? Katawa mo trabaho na. Manalon laeng met. Di yu kumamot tagibasitan ti kinatao ni Paulo, tatang. Tauray da tayo. Manalon tayo mat. Saan ka di? Wen! Ngamtay kumamot ado ti kwarta na ti pilyam apakiasawaan tapno matulungan na ka. Matulungan nak ni Paulo nga uray manalon laeng. Ay, jackpot yan na ita. Awan ki di babay na. Amo na nga may niya da kwartam. Iso akon di aram kan ka. Ala? Apay ngaya kas ti sa udakin ka? Apay ngaya paritan da ka nga agragsak? Managing bubukod mo dagita ka pamilyam? Pati ka kasinsin mo, pakibiyangan da ka? Lapdan da ka iti kayat mong aramidan? Apay akastada? Nasingpot ka nga unay, friend. Siyempre, no dakit dakin ka, itad mo dagos. Kat ang mga no panunutan da, ano makiasawa ka, mapanan kini Paulo ta atensyon mo? Saan mo ida na maikanitaan niya manakit dakin ka? Amok asaandak akayat paragan ka, Kathy. Nakasaganak ang mangilaban itayat ko ken ka. Ikalay sa ka. Agyaman nak, Paulo. Uray santan-san nga agkasar. Agdan natalatan ka sa gasawa. Saan, Kathy? Nasaysayaat mo't lang nagkasarta pa yung umuna. Sa tantog din na. Sige. Umanugot akiti dayta. Ang amo ka sana dumaray dananang kantatang ko. Kastamot tanti kabsat kan kakasinsin ko. Ngamawan problema kanyak. Tinapatag, makapagsimpatan, Paulo. No kasta, talaga nga kasardan, tatang. Hanya pa ingay, uwan Silvia. Agraraman mo't nga minjay kabsat mo ang makiasawa. At dalangarod anak nan. Ngarud Awan mapmapan Padasin nyo timapan taguraan kayo. Pagan ano kumamat timapan ngay? Agkasarda ngay si Suda. Nalpasan ti kasarta, Kati. Agnaid tayo ni ti balay. Agdidin na tayon kadagit anak mo. Nga anak kumaten. Uwan, Paulo. Kat agyaman ak unay kan ka. Ngamin, imbilang mo nga anak dagiti anak ko. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Kati. No asino dagiti napatag iti biyag mo. Napatag damatan kanyak. Ay, agyaman ak. Naragsakak, tadimteng ka iti biyag mi nga agiina. No saan niya agabrod ni Kati? Pangalaan da ngayon iti pagbiagda. Adda ka no matabangan da pagtagilakwan iti baga si Jay Ilay. Kwarta manan ni Kati iti pagnegosyo da. Kanya pa'y ngay, wana! Pasensyakan. No saan ka pala matulungan naglako ijay ili. Tasi kaswag pa talon ko. Tani, panagrarayap manen. Agbunubunak pa, Kati. Uwan, Paulo, awan problema. Saan mo ta narigat taglako kat? Tanumalpas ti panagtatalon, matulungan kanton. Kwartaman, Kati. Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Apay, masapol adamagem no pagaramatak anak ko.
Tama nga no isugal yumanan. Ay na, igatang ko iti bagas. Taawan ka nun men, kininanag yaw. Kakasi ka men. Mangala kayo ni iti bagas. Tado mo tila ko kabagas, tatang. Dito yan pwesto ti pangalaan nyo iti bagas yo. Anya? Kwarta nga ro ti kayat ko. Dyan yun ti panagsuгsugal yo. Sana nasaya ti kasta. Di kay ikan, ta sigurado mapanmanan iti sugal ti kwarta nga itid ko kada kayo. Mangala kayo ni iti bagas yo ditoy. Dahil takot nga men, ta kundi asawa ka pa lang. Ha? Manipod na kay asawa ka. Awanan, imimot kan. Basit la dawatan makin ka. Regata mo nga itad. Tatang, sayang titid ko no mapanyula ipaabak iti sugal. Ha! Imot ka kitay. Nagbalbaliw kan, iti nakiasawa ka iti dadya, Paulo. Ison, ti papapalan ti kwartam. Saan ada kami aga pamilyam? Hello? Manong Greg? Kastoy? Nasayat mo't latta, Manong. Nabayag adi kay mauawag Kumusta kan dita abroad? Ha? Anya dayta, Manong? Kat, adakan ka ano kayat mo nga ituloy ti panagadal mo, Paulo. No siya ka may sa, kayat ko atap na may lapas mo tinarugyam a kursom. Wen, Kati. Pagbalin ng inspirasyon ko, dagiti mang mangag ko itaglawlaw ko. Bareng maawat dakton dagiti kapamilyam. No profesional akton. Anya? Agis eskwela dayjay a Paulo? Wen ka now, kuna ni Marites sa karoba. Ket? Gastusan manan ni Kati, di palagadal na. Kanya pa ingay, wen na. Ay. Ad-adaman nga rodan nga umimot yan akta. Ta-adaman paggastusan nan. Ay, wag nga roda. Imbes sa dagi jaylanak na ti pagadalan na. Saan ta may ramraman mo dya sa awa na gasgastusan ng agiskwela? Soron kon! Manong Greg, nakaawid kan? Oh, agyaman Manong. Utang ko ti amin kan ka. No saan aga po ititulong mo? Saan ang makalpas iti panagadal ko? Kahit anya nga ay adan trabaho, Paulo. Agap-aplayak pa lang, tatang. Agawaam tagaplay Tanay, sayang tal daw. Kantap no makabayad kay tiyanak may. Ha? Utang mo ti amin ni tiyanak may. No saan agapukin ko na? Saan ka anakaadal? Into nagsweldo ka, itad mo adago si tiyanak may ti sweldom. Tapno makatulong kamat nga uray kaskasanaw. Kasyam kumamat tiyanak may, Paulo. Sa anak pa'y lamang lukati di pwesto. Maditirignak, Paulo. Sige. Agin na nakapailaan, Kati. Kan, uray isardeng mong tagla ko. Tadamat ng trabaho. Isupay ti may tulong ko kan ka. Patsyak nga gimbagak matlaang. Agtrabaho aktumanan. Apay akas la ka na yun na maditirik nam. Bakit? Apay no. Agpa-doktor ka langan. Ay, nagtumara ko ni ti agas. Agimbagak matlaang. Iso asaanan ti doktor. Gagangay laang daytoy, Paulo. Agpakuyog akan ka, Gigi. Hintag check up. Ay, diyak ngamin kabalan tagmay-may sa arumwar. Ala! Madlaw anak kapsot ka Huwan nga rod. Sikat kayat ko amang kuyog kanyak. Diyak kayat ni Paulo tamangan maduktalan na sakit ko. Diyak kayat nga agaburido ka nagdaan nagdaasawak. Ala! Friend! Kasla jakpat yun timbaga ti doktor. Agkakanat mo't kayam tirikrik na Gigi, kayat ko pa'y ti agbiag. Diyak pa'y kayat ti matay. Ay na! Anta kaasi ti Diyos, Kati. Ikararag tayo amalasatam na kita sakit mo. Tapno agpaot pa'y ti panagbiag mo.
Juan Gigi, kasano nagiti anak ko na mataya ko? Diyak kaya tapanawan nagiti anak ko. Ipakaam mo iti asawam ti kasasaad mo. Tapnoam mo na. Juan Gigi, kung nakadya ko ni bagangam diyak kabalan tagilima di asawak. Apay akas na tinaduktalan ti doktor. Nabayag ka din nga da sakit mo iti puso. Diyak mo. Nabayagan na marikriknak da ito'y. Kung naklano gagangay la sakit ti barukong. Ngam nakarumat kaya man. Kansan la day ta. Adda kanupay bukol iti barukong ko. Katdakalan. Masapo la maopera. Oh, sige. Agin na naka. Itad mo niti sa bali ti pwesto mi ili. Tapno makay na naka iti husto. Ipaagas ka, Kathy. Kumusta nga tandyanak talakay? Diyak mo. Tadyak mat makapag na. Nasakit ti sakak. Naopera ka no ti bukol iti barokong na. Katagki mo ka nun sa. Diyak mo Ay, maulawak mat kami na bumangon. Nagadumag tinasakit ka niya ko. Oray siyak nga rod. Nasakit intiro abagbagi. Nasakit ti barokong ko. Ayan ni Silvia ganak taya. Ay, napanay lugar, tigayem na. Di pala nagawid daya. Kasano nga gawid, katilamlamangan na dagitay nakautangan na. Saan siguro nga gawid day jay? Tatang! Nanang! Umayak man! Ay, di manugang ta, lakay. Sumbreg ka, Paulo! Saan nakalakday ta? Tatang, nanang, inyagan kayo iti kaninyo. Oh. Ay, agyaman kami, Paulo. Ay na, kumusta ni Kate? Masakit lata, nanang. Linawas ti panag-chemotherapy na. Kahit dagiti ubing ay. Napanda nag-eskwela, nanang. Ay. Pangalalaan da ngayon iti allowance da. Ta masakit mo tantina da. Isyak, tatang. Di kayo madanagan. Tadyak tupulos baybay ang dagiti agiina. Tata Paulo, agyaman nagtasimang patkan ni nanang. Apay, anyat na pasama kininanang yo. Sana nga gangangas, tatang. Ay, ayatan ka. Kathy. Iswasige. Palubusan kan. Tapno awanan ti marik na masakit. Kat makainanakan. Katong palag ti karikan ka. Jak tupulos baybayan dagiti anak mo. Taimbilang kumatan ita nga anak ko. Nakapsot kami kininalang iyo. Saan mi na maitat ti kasapulan dagiti apo ko mi. Barok. Siyak ti makam mo kadagiti agkabsat, tatang. Pagadala kita. Katjak to idabaybayan. Nakasigsingpet ka, manugag. Oray sana nagtaod kan kadagiti apo ko mi. Imbilang mon kaspudpud no nga anak mo. Kat pagyamanan mi da ita.
Paulo, kat pakawanan da kami kumahabarok. Gapo iti panang tagtagibasit mi kan ka iti kanlabas. Ado, tinagbasulan mi kan ka. Sorry. Barok. Tatang, saan nyo na panunutan dayta? Ay, si kalaangan tinamnamaan mi makatulong kadagiti apo ko mi. Tanakapsot kami matan. Kan awan mo ti manamnama mi kan ni Silvia nga anak mi tanakabalod matan. Gapo kadagiti nagado nga utang na. Isungagyaman kami kan kabarok. Pagkawanan na kami kuma. Uwan. Nanang, tatang, napakawan kayon. Isualipatan tayo kumanti na palabas. Kat ulitak nga ibaga, jak to baybay anda kita po kuyo. Itad kunto amin na kasapulan da. Kat pagadalag kita, aging ka iti kolehiyo.